Kidukhat ka umsning Constituency People Forum lane ka UCPF hapo ka jingilam uba Sunshine Makri kilalay ban penyeso purano elade da ka kunhun borok ka way sya ka United Democratic Party kum ka jingpun kre ya ka samoy election MLA Hajar Arpolai. Haka jingilang pediang burom yuba Sunshine bat ka UCPF borok ka way la pediang ruba medba lingdo Presiden barang ba ka UDP ubala kran ikikintin songkya da ka boong karai ka deho pajba kaba kate ka jingkran uloong hakmat upajba belin haka arpnyo terik unailar hamadan umsning. Lasa kilang da ka jingidon lang Dr. Jemino Mautho General Secretary ka UDP ki MLA ka UDP bakentop yuba Pius Marwen uba balajet senrem kinongkit kam ka seng long kami UDP bat kiwe ki bala senran lang rengkat berupaj ba belin na umsning constituency ki bala palat ikasan Hajar ngun. Uba medba ka jingkran ka jong u loong baya karai on saya kran lang da kinongkit kam ka UDP jong ka jela badula kentu jor ki pajba bakin ai ka jingkershan bapura ya ka UDP bakan yo yu kurtong uba job house nem Hajar Arpolai. Shwai kata yuba Sunshine la senran da ka jingya rally na du na ying bat nasionong bo shong usa hanong thamai umsning da ki kali arshaka bat ki photli ki kali bat ye u la senran lang da ka kmi jong u ka Congress ti Nora Makri ki para nong shong snong hadu kate ka cakalong jingelang ha kate ka madan. Declare wailu candidate na kanolo konsulsi. Mdei ba one chua candidate na kamat, one chua ki paiba kamat. Kani kanong rem tungi ba yung lupi ka bang yong. Ngin ngap ya ka sol kanong paiba. Banin saray ki candidate. Kata kanong rem ka bang yung hakanin ka eleksyon Hajar Arpolai. Omday mangi na po silong bandray. Manu ba niya eleksyon August ni. Omday mangi na silong manu bandray manu ba niya eleksyon po nung po. Ngiri takabur undang. Day mapiki try jong ka omsing konsulsi ki bandray yaw no ketong ban pilihan. Hakanin eleksyon Hajar Arpolai. Balay ngi kung katim na kaliang nyo kapati UDP ngi kwa man mo nong rim kumta kadaw kalong kumula kren juba Pius babalje bat iwek no ilam masma labon tili Islam ngilayat ngamaw mangi bakla ndrey ka jintit ya ka jikang ya ka pati UDP hakani ka kenti ka pamata kalong compare wan changi ki paiba ngin ai batin say ki candidate ki balong ki baljob haka election ko sama kani kade ka jingwan jogi menta sini na kasi kan di kasi tukitong kinakalang juga mga ingansan haka politics para ngasdang mabunay December kejingat ikam juga Lasem jika UCPF hau benai kanyutrik gabri Hajar Arpolai milayok national conference body nantu milayok berkai ke youth wing women's wing hadin pot pengiyan ini ka lendi jungi ka indon ko gichilang bui apa lama ko kanyutrik merabeng beliau Hajar Arpolai the general executive committee ki nomorsan dinungi jungi ki officials ki bahajrom ki central body juga parents body juga youth wing juga women's wing nanti dekat jong ba polling board bila form ba coba unit bila form ki penit boleh kasur bagi wah banyak berkelaran bagi rumah segi UP ba bentar rasmi Aku yuri mereka Hajar Arpolai nila pengurang nila rap pengurang dari jingarap dari senran jadi ini ki nongkikam di Bahalor di Badeng aku ke distrik berkunjung ke state berkunjung di Borlok di Badan Port Umsing Circle jadi UDP naik ke UDP lalu secretary nanti vice president di nongkikam di Baper di Badan haka Umsing Circle. Nah, kemudian baru mapila penurung mapila yang soba ini mengindum segi UDP untuk sini.
dan belum tasni hawat punya krim mereka ajar atulai di lanong tidak kuat kebapura juga UDP bagi Islam bro bahami ko usin berjusi kami tinggal Kristian dijungi juma lakoi benislo kibat latka UDP ini Islam bro bagi UDP kan poi syakatong beli ajar atulai berkunjuru bagi Islam kami berikut tanpa berposisi ada ngai bahagian kisni ibadat bah haji lam jungi presiden jungi ibadat bakam dei hak district level ngai bah pun kino kitam bah jungi wei parti ila isu lang bagi UDP ngai bah wave hangi po di bawah jungi kala tiu bah rapor mengenai sembro baganungkut tang hak district jungi but orang kawai kasih itu kansa kiu bahkan kan pair ni kita buat manusia bangai sambro maka UDP kan kadai kawai lagi parti bandit lalu bandit yang sokar Muslim bangsawan kita hal ajar apulai hakajing ilam jom isi mereka lindo dan apa yang dijual bangai sam mana kuat hidup bah ni kungi lepas barin jung SPF apa dilarung UDP gina trashtom di persian di board of blood musim kumno manginya yat man lakishno ita kumno ba inya organize hatakum baka objektif jungi ba di koi bit syakatong hau Islam aja apply